ni me na me so la blade abini ke mi yobe o machi TV no mi anya fe o hwie shkomeko mi pe nya fe ke mba o machine no ke nya ba ke ni me na me shkomeko bodi enche ona ne henyo osun lo o enye lo o de bi ni ama o wan start ogbojo ni sheka klagbe yi ta ko le bonu wo fi ole isha bodi fe mo ni ngule charge no ni e share ni ngmene ni fe mo ni nke ba ke e ba fe punkoto ma yen so calm ba yue mwede be many wa ni ke ni fe mo ni ne bo gbe no ji Great Aim Academy Passion and Excellence ke dio to amesegbe ame Accra Post Office nam John Evans Atamus High Street Enterprise Group set to jam je no ni ba share ame no ye je no wen ke ba ke the Gym Bar Restaurant ye no ko lile ngomo take it till ono no nshi ye look on e chili le bo mo de ko no chioben ka me High Street no drinks here no go fine ono no nshi natural fruit juice drink ni bi fe jeme meat pie o wa je order pizza ke ni bi fe bo mo de no chioben ke ame ye jeme ke fata ile won ke ba ke Base Pharmaceuticals ame jime ni me ni bo ame o mo de ni ame ye bo am ni ke ni fe mo ni na fe o mi ni nyon eba ogbe no sa ke bo ni ole bo de nje ona ni do sun lo de bi ni ama wa start to go ni chika klagbe mene nke je ba ya agbogboloshi sanjin komeni tete shi ni eja no je agbogboloshi amni concerning ni afi no conclude afi ko o kwa wie mo jin be ni ya le o na ke ni nta we fe be between agbogboloshi manye ka agbogboloshi no ya manye agbogboloshi manye ka agbogboloshi no ya manye she o de bi ni ama o rasta mi nke ne kama ni nke mi ni kama ni eja ke kama Israel ni me na me nyama ijara mo bashira ke jinya ijara ni ba ma jila mi ficho ke ngbele phone line say mi ye ijara mo bashira. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited, for further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Great Aim Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Great Aim Academy on the Atamills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Great Aim Academy. We say passion and excellence. Gana bi ga mantiasia mi bi fe ami penye kemba asaga mi fe hunu o ya he strut ibona fe ni bi ni gba me ana woke amane bo aba foma bi anyi ke amla lo ibona fe na mra ko ni eyi ebuwa ni anya ke sa ni ke hine ni fe o ya e ko me woke akutu nkwaro ma fi assembly members na asani gba te ofilo ante ko ke police fui alo o che me ni me aye abuwa ni onye no ke sana kan ni fe mo yeah ora don inka police fui ke wo kwani na agbako ye bi ene ke wo sa wo ke wa atu je ya me pe popa wo jin ke popa bibi anokolo ifi akwa na kan le won wo kan majanche bi le won na asani gba na gba yo e titriji gogota ni hey ni ekole ni jo mi echichiniye alo ni jo beje me ni saga ko na tunwe ni hey ni ekola ma tunye ni isa alo ndi ko me ni afe egbe ko mano na ehin ele me na fe o kapa ni gbe ni o asaga ni fi mu ato ni gbe jam ojuba de nke e ba nya bona fi ni o fe be ke ha ni ke ni fi mu ni asaga ni fi mu ba no da gbe pa no ka se me ni hu le mi
ye o mashi TV no ngbe ini odai afute kofi meji mo ni yo asaga ni fe mo na ye o chana Yo ba ni me na me so la bla bi ni ke mi yo be o machi TV no nya ba ke mi nda nya shaka jana ye o chunye me infe mini ite ya ye jara imba hwehwehwe ke o manye ke shade papa yo no ni me na me so lo nkolo nke ngane nke nye je agbogbloshin Sunday ni ya no ya agbogbloshin railways yes CMB railways kanta ase railways tele ndade no onu mi nshi Jame Sunday intawoni inkenya afemini akwe mene Jame Sunday ji enintawoni inkenya akwe makwe insirawa ewale fiu be manyeme enyone producer boy ami manyeme enyo infoni ami manyeme enyo infoni ni ji wonye nine okan chosujo en wonye manye na okancho soyo niji agbogbloshi CMB agbogbloshi CMB je egbe railway se no manye ji money infoni ni ofiomini ona amolo ne le infoni ji money ona nke sani ya pe le ke no ya manye agbogbloshi no ya manye le un infoni ji no ni ona amlo ne niji wonye na adiagba nya adiagba leji money ofio mini leun le infoni ona nyeme me nyone noko ya no ye railway se no ni Kenya kekadengbe bi won hwe wan yashi ni won fe ni bi ni bayin me no wode ncha ka fe wo feel aka shi boy ji meni feel wo shi je boy wode ncha ni wo feel wo yi ka fe wo yin pa no aka shi noko ye na chole karma ni blofo ba ke karma is real whatever goes around comes around but fear bono ba fo chin se ha na kanji boni aba afi mini aba kale egwomle ehabu nyeme bono ba fo chin se ha nke mini na kanji boni aba afi mini aba kale egwomle ehabu anyeme gamen wotala shida na ebe woke wo imbe be boy injeje wo yin lacha giri ate no ya gbogloshi CMB railways ni mi nake no na ate no eje kaji gadan bi nye ya komi alo gamen nye ya komi ko yin ahihwe mu ani bi ni ya no railways no ya no eje shinye be akome anya kome onu mi shi nkome mfasuban gbenye nkome mfasuban gbenye na ablo chameni wo yen nyembo wa blo nyembo wa kondum ni yoda na ke bona pale na kan yale mini gibi ni nye wo nyemme nye awo bia wo cheme asande nyemme ni kemi ye bi o ma shi TV no nke clash gbe mo ni gbe plele ni efeye plolo ni wona ni efeye je noko wo nyemme enyo na ni ona amenfoni ne ono minshi ni wanyeme enyo ne taka boni njemlani nke bue nke mokome efemini moni obe kugbe leji agbogboshin koloko agbogboshin manye niji na okancho soyo ni monicha eno leji no ya manye but we no ya manye niji development queen niji mini development queen ke ha agbogboloshi koloko agbogboloshi ne takebo na chon ni be manche ni yo na kan jagbe ji wa che amopa leji monike leji monake leji manche ni yo jin amopa leji manche ni yo jeme yo nyeme na ne men sun lo yo na yo kaloko teshi eko chemenko akeda na nye kowo ake alo abuo abeko ake abuo abeko ake ashinon yo ne elaje ye chema yin ne kobal ona eche sorry agamini ashinon eche ye chema yin ne kobal femini ekobal aje choke ka ashinon che ye chema yin bo fiamo ne ba agbele apo ne nche abanya femini abana pepepe so far as ni efemini
e api ye chema anye shigmane mwene meniji no wona ade agba ncheche ipo ana ashino papa ya ade agba ncheche no po ana nyeme nya wo bia wo ake woti alo woba mini kra ne mini sane po jene mini sane no jene mini kra ni woba komo wo yi kata maybe woba komo wo yi kata maybe yemme eni card ngbe ya be no ni ya no ye jin ke no le te no ye jin fin ye wonyeme enyo ne nya mesini mfoni ni masuma ke shima twa ko ni nya femini nya botwe ni wo be kenkle masumo ake wa anu wa bo no ya manye twe because no ya manye twe alo ewie mo ni ba no na no ni ba alo no ni ete no alo no ni agbla eneme alo sanji nete no ye agbegbulo shiko loko railways nya ani wa fi amini wa bua wo nya niji no ya manye adiagba na adiagba nya wa bua letwe koni wo ba shrawo sibi anenu wodro mo na mi gbese ewo mi no ya manye ye koloko agbegbulo shife ewo mi di no ya manye ye shikon ni dumo no lebi na ibanu tumo the one coming by issue office in Baheni, get the entire BNA. Nano, it be a lebine no. Na national security baba of 100. Abon ni bi fitemo, abon ni bi kumo ya bie. Ni jeno ko bibio. Inatwi ni bi amaka imedie na mete. Kwani man na minister neighbor because ni bi baba o ba BNA ni afose ni bi ane ni gbesele nteke na na mami. The will be an afro no fear no say, Mofia Montu any. In your lebine, I'm ever be any. Never be a man minister and entire Baneshi. Minister near it wema. It wema. Now, by some phone, you end day. I can mean a war. The mean way. They were lebine. Make bad your mama fight. Make bad your mama fight. Mabilaka, national security be here one. I can't remember Jalami. Now, Meji Jalabi, now Makumo one be Nando. Any day, or any question in US and here, if it am a Nameba. Isaac, your party officer, Lawe Fita, Mr. Isaac, Nando, Lebine Nando. Aba Jimmy be national security. Maybe I'm a mayor officer mete. In the potena mete. I'm a power from above. The war. I'm a headphone. I'm a Jimmy. I'm a Jimmy Bini or BNA. I come on no fiano ye anyone yake. And Yamese Yabiane. The war make my mama fight. Make my minister of defense who fight. Mikpa wa biene wa consistency olupa ni yo bi efe fai akeleke ni na eba na homo mi na ko eba ni ngene gbe na mi no ya manye ni yo shipo na ke ha mi no ni bo baba ake mi kan yo na ago mi shipo no ye gbese shipo no aka baba ji for what no ji no ni nu shi o mi bi railway ni mi bi national security olupa ni mi bi military amount afru so adimo mi bi le eja kesi no ni anu eko ye bi ene ne wa twa no mani papa bla sibi anenu wodro mo na mi gbese ewo mi no ya manye ye koloko agbegbulo sife ewo mi di no ya manye ye shikon ni dumo no lebi na ibanu tumo. The one coming by issue office in Baheni, get the entire BNA. Nano, it be a lebine no. Na national security baba of 100. Abon ni bi fitemo, abon ni bi kumo ya bie. Ni jeno ko bibio. Inatwi ni bi amaka imedie na mete. Kwani man na minister neighbor because ni bi baba o ba BNA ni afose ni bi ane ni gbesele nteke na na mami. There will be an afro no fear no say, Mofia Montu any. In your be a lebine, I'm ever be any.
Yo, no one qualify, no child to a farm, Bermoni, onu ejina, adiagba, niji, agbogloshi koloko no ya manye, me ni me, yon ne fenica me, bio monito ame, jiwache, ni aibonte, bese manche. His Royal Majesty ni aibonte, leji moni femini, etome yon ne fen, kewu, nakaije. Nyame ni kabo yonka, efe kulolo, shikama ye, nyebuabi etwe. Many ka veni ka gitala chinye feel like kolenye chemu mukiam ko mwene machonya ke kama ye lele be mini vie monete no ka dibri ne fe inti ani wonye bajaji no ya manye bajaji no manye de nche niji manye na kan chosoyo le hu bajaji ewie mo masuma ke wabo manye niji na o kan chosoyo wabo le hu ewie mo to wa shira Ejake no ni mi na yen. O fa na yes. Ife ke ma da table fe mi da mo fi amushi. Ni mo wa jo mo fi am. Ife ke wo shini wodu e bi je base ani. Je attack esani. Ife ke ini chumo e bi na twa mi ake mba shino ko ya no e bi. Wo salima mako eno ni ya. Ife ke report e won ake ba eche. Inu eche she fiot money akanu kwale mashu ali anu kwale no sha chuma anu kwale hi ifia ke youth pie maneni ni youth tu chople mapu e wo trainer de nese ni ko chumu go boka sikapo e abafo la ba hi ni youth sana me chumu no balaga melenche ame ke senje ha ye na me ame chumu ni ye we say no ake no ya manye ni na echo e manye e ga membe ake epene efeke asha agbako agba won ake he me 1000 Ghana no obi ake me 2000 ado me 1000 ni yo na kan agba sisi shikanye ni shikana ma ke ha miti manye le ko no mi sani mo mama defend na ma fe na ke no ya no mi ile he ko shikaji na yo ye bi fe ke je bi ka gbe fe mi ile he ko ticket na chio eche ticket age aye mo ko me 7 cities iye copy of ticket ile ni shikaya no make na me ka le pene na me ke te castle oja ajaba na for operation le o na yege ko le ka we ko e shake sani wo we ni authority si ameka me the authority should get involved the railway sajinemi ejageshi it's gameka is long overdue ke balake mukometo hiyo shika na nene ke shika ya sani rent account ke state aloke mambie ke mambie you fe ame president ke manso ke be sana to na me na kama me down yo ke miji manye no na yo fe mi mama you ake nle kokula shika na yo nle ko jempendu chebe yi wado la job O fa na yes. Ife ke ma da table fe mi da mo fi amushi ni mo wa jo mo fi am ife ke wo shini wodu e bi je base ani je attack esani ife ke ini chumo e bi na twa mi ake mba shino ko ya no e bi wo salima mako eno ni ya ife ke report e won ake ba eche inu eche she fiot money akanu kwale mashu ali anu kwale no sha chuma anu kwale hi ifia ke youth pie maneni ni youth tu chople mapu e wo trainer de nese ni ko chumu go boka sikapo e abafo la ba hi ni youth sana me chumu no balaga melenche ame ke senje ha ye na me ame chumu ni ye we say no ake no ya manye ni na echo e manye e ga membe ake epene efeke asha agbako agba yo no wa come ngo la ni me na me so la blade abi ngo nya me otu efan ngo cha me otu efan o pa ka nye de nchenya akwa video nya onye na boni ni bi ya le ke boni ni bi etile ke noni ja no poten la wanye la umba fe bi ani akelele national security bi ke ni bi ni ba jen
be manye wie mo nto ake national security bi ne baba je be jala mi bi kome no ke wie mo ji ne te chonke shika jin kome na ayo ame jara mi ke ticket jin kome na chechi ame ke ni bi ye amenu ishi because 1-2 aka chedeke 1-2 aka feneke eko wa ke ahun gbe eno ba ta no ba won ni ye 10 shan eko 10 million eko 15 eko 30 eko deke senior video sele pike baba o ni bi pike baba o jino na efi emi ni ete no ni eya no ni ana ni anuwe shinyeme na ne menso lo eni wie mo kan ji nke anya ke ona be ne teshiye gbese ni am le eko ni ji agbogboloshin CMB kọlọkụ no ya manye ke manye de nche me nyo let your play am dey ni no na te no kana ni ya no na efe chairman mena mi kanye makanye ko iyo pa ka sini infoni ne alo mena ni fe mo ni ne e ba a shon to mo boni e ja ke chairman ka ji nwe gbese bi asande pe ni me commentaire la se na me feel like ko le yen check amoko alo yen check gbese manche alo yen check moko e gbese kote se mi no hani chinja blank anya ke me mbe check amoko ni beta mi ni ke ba dun moko yi e ja ke mi nche inna ko no na shi mo gan dan gbe ni country no ewo aka ni gan dan gbe country no ni saso me ke nye me you te ameshin le papa ka me no ya papa country no wani kede ko jal ne jalo jogban sumo ni ke na wo mi ye shi je ni ye check amoko no ewo watch ni di fire service Charles do mo Charles ye gbese ni anu bono ani na le aka ma ba ni ke fe okay bono no ni mi chiota o ani na la mi no ke fe sumo ni ma yu gbese Manchester na lo noko nke ba ka je noko iwo moko efe mi gadan wedo moko efe mi kando moko efe mi kamashino no fe ba no ye gadan me alo kamashino mi ye boni sumo na ka ma yu le ni ko mo ko sumo ta ke boni ke efe an no sumo ba nyu chemi mena mi ba ma ka nye ko aka be nye no de teshi ye geme inti kani bi kaji lala ni boy pon color woni bi ye ne sani wo fe kombe ne ke fanteme striker me o yin ni kwesi me ke na kani bi fanteme boy abi striker o yin ni kwesi fantema bi boy abi na ye tele ndadi ye no ka cho adina me kani bi fe nke mi ni boy ji ame me na ma me ka me control market boy ji ame ne wa kaji na kan ni boy ji ame gadangwe bi e ko me fe mo ni benyete ewo benyenna anya akula no na fa nye fe ko men ni fe nye ko ni nye kwobon nye ba fe ni nye he na kan shika na ekwesa sei na sa bibi alo nye me bibi ni nye se aye onake nye kenye ncha ake ncha minkenye anokwale nkete nke nye kenye ncha man baba ka nye kenye ncha no ya manye ike obana ke manye wie mu miye ewie mu ko chan ke moko ga wie mu nya wokwa echene mu sort iko ike no ya manye ni lehu eche manye esaro na ke with the tone alo wie mu so na ke no there are something behind bars no ko ye wie mu mli ko ke no kwasa hie wanye ni ji no ya manye lewe press conference ya manja no na ewie mu ekome chwake lele bena afo shi mashi kusu na kafe kusu shi mene mimba makenya ni keshamo shwa amogba te wache Israel Majesty ni ayibo nte gbese manche nkeshamo shwa me enyo ne inti ani eteshi ye railway say no ye agbegbo shi koloko ni ani between agbegbo shi koloko manye ka agbegbo shi koloko no ya manye na enyo ne nke mini be ni eba jamete alo kasanchi wiemu alo inti ene teshi ye race no nke shamo nfa amogba ke gbese manche koloko manche ke gbese manche ameji meni ke shwa ni ji wo honorable wache Israel Majesty ni ayibo nte afro so ajiman le ke ni amogba me enyo ne ameji meni ke shwa ye inti ni tioshi ye wonye me enyo ne ateye meni ya amaye na kan ye ona
te fi otin na wo no ya amanye na ele manye ma te fi otin na wo mko no ya amanye na ele manye iyo pa kekeje atomoko po ni moko be alo atomoko ya jurisdiction ko miye ka atomo esana ni meni yo omomo da na iba anya I introduce lechon me fin alo je na kan che me ke je na kan I stand to be correct ke je na kan nya amana amalia in like ka atomoko ke ko le lumo yeli egbe na be na to ole na eko jemi alo ake ko fata ye mo ne akele be ye ememeji ye I introduce so le ke ton ami ko na me le ame keke afi emi ni afi chakpan ko me ke chanu chumo no ke jimi mali alo ke fata ele nwe na ka ni bi fe ya ko no ne ke ni bi ne fe ya ko no me nyo manye ke no ya manya me ka be pe ko ne ke dan cheme nya hihwe mu ani bi no ani ke ma hwa woche ni amopa amopa ko loko manche ma hwale ke woche Israel Majesty ni aibonte gbese manche eja ke te fi ote na to no ya manye na introduce lechon e manche eja se eshipi e manye neke nika introduce le we ma ba introduce na shimoko me ne ji no ni poteni yo ni na mi no ya manye first statement ko le hu mi ke ibe moko se ye kadangbe manye yue le yue mo obutu yue ne ke mi no ya manye ni le we cho e manye yesu mo no wa bo no ya manye le hu a press conference dey fe mene gbagba mene mi to wa bo yue mo ji komentwe na kan yue mo mi agbe no ba prove anya ka shikama is real le what cheme ka nyi fana ji komenye kwa na anya le boss enye ba hwanye he nyi ba yeyele na yesu mi cheme nyeme nya wa kwa ase ni mfoni no boa emi yue mo toe ke wo ba agbe no ka anya no ni yo de ke mo nya wa kwa wo imi mi wo ba you are don wa yesande ne no bi mi gbeke papa ajimi ne wo ewa ha mi ke fe ka ma wi onu pa asane wo no na mi da ne oba na ke mi nje nsane e be mi ye mi nje esane shi be pie nso mo ma extend ke ya muko ka ake agbogloshi manye ke nke bu ake moni eke agbogloshi manye ni mi na ke bu ake na le dan ke ime imale wen ke shipon ina ko le dan ilele a picture ke social media neba no juno ni nke nale eja ke tutu ni wo yo bi ene money le ni manyeni ni awole ya gbogbosi e leni no mi ijomo yo eno na yo bi atole na o kan le ajo the only gazetted queen mother of Kolowo kwa gbogbosi atole na o kan le ajo leji money le si mona wone kemi ke bwake ina lepo physical dan Yehowa agbo minyomo ina ko le dan dabi ina ko le dan na to mi e akao agbogbosi manyeye no na to mi e nla ke ko le manale because ke ababa abo bie nla ke ni ne wo manale si wo fe wo ye jeme mi ato ke moko mi ato mi kometo na ato mi e ina ale akekola gbogbosi manyene inlele wonye mi no ni ababanshi wote gbese ina ale abaduma ina ale afagma mi inteko nyefenye na ike nibi te baba o ina kanibi enme na ina kaple ike nibi te baba o inte sakumo imbagbese inte na ewe ina le jeme akeke o ba abake o asibashi ne po koni ke le po na mi koni mi po mo kwa ton mi le ile ina le ye jeme no aka fa abashi odada ne mfe t-shirt ni agbo ni wo hifa ni pu ake Kolowo kwa gbogbosi no ya manye no kanka
Adiagba the first leba. Ne wa be ni ba ne na kebe imanye ekodi manale ale no eje. Inale. No aka afa. Wa yo mo wa tete ya gbogbo sikolo oko. Eba TV no radio no efian he. Me injie to mo 50,000 inke fe homo wo inke yo homo wo ya gbogbosi dana fe kolu oko no inale aka ekole ke noko aka o manye po send a greetings alo eke neka alo ekole inale ye noko na fe mi recently ne wa forte agbogboro wo ya agbogboro yele inye je me nteko le hu nale agbene onupa ko chako mi akesi na manye ngale alo manye na obi na habo ilele ke kabu akenale da mmale Yehowa ke kabu akenale da physically ke gbomo kakadani o gbomo kutioni o gbomo mini o le ina picture man ake hieme si akenale da ni kele gbasani ele mi male ina ko le dan Inna kole dan yen lifetime. She ne picture. Inna eba eke e posters ba pete eni ingba he fe. Office ne nwo yo bie e chu e boys ke ba bie ne. Gidi. Na me banka me wie ble o. Kanya manye lele. Ne wa ke manye ne te he kopo ni matela ke be. Ne ba. Ni awo no ya manye. Hello. Imbe no ya manye yo bi amatunye anya achala abami ekole mi ji manye neke wo bia ne bole wo fe kenoko no afi enye bi for we work together she level inlele ken tebo ken le male inlele me wo inlele he wo nye na ke interviews fe ke program fe ni fe nche ko egbe dan inlele ni ma wie sande mi ken lebo ko wie sande si agbene wie moji ni ewu oke ya me wa agbene sande ma ansale onu sisi because ko sebi ta flat e ko lepo oba abi ko le oba ya no ya bi boni to onu sisi mo ni tachi eye ko sande atobo pepepe ni mu atomi no ya manye pepepe sisi Yo, ni me na ni me so la blade abi ngonja me to family yo pa ke fe to mi. E ke mi ni elele ke gbomo na epo elele. E ke le mo shile no ya na ale ake mo chu e boys ke ba na ba fe gidigidi e ma se njaba attack le. Fe e ana e ka me wie na ajole wie mo na mete. Shi mi to ma chenye to ese e bi e na cheme nyeme. Lele ke ji na ka na ko chu akeshi nke nti komen ya no yese umo between manye ke no ya manche the one send bi mo ji ake amopa ni le afa je me manche ele enue alo enuko yi wache ani ji afro so ajema ni aibonte gbese manche mi bi ake asolenwe ele ni yo ano ye jeme aso ele nete na mete alo no ya manye eba bola manye ko ake manye ne na ko mo undan ajala mi se ne na ke oblanya bi ko malo asafo bi ko me bajen ke alo ake ni bi ba pete shop yi ni efe wie mo no ewo akwe boni ba fe ni le fe no ya manye no ya gbe no ya aponi ken no edumo no ni ko ake obe akwe boni ba fe na ba blamo keba koni na ale na manye keke afa emini shiejo mlaikwe shona ke na kanduko yakono manye wie mo twa ke ne ya no mo da ni mmene aka national security bi ebe reki na ahwe me ke me gidigidi ahun le no ya manye wa kele fe bi ke ni bi nyame twa ke ni ne njano no ko njano ye dojian shikaje che na esa ni cheme ya kwa na solve issue koni nyame ale nyame ni gadan ya fe komeni word ni bi na yo de woni wo Shona anya afa ekome na hwehwe nya hibom ke ha boy manye ke no ya manye akaye ntwa akwekodan hey chake ntwa nwani ke ansha mako masha ni amopa ka woche ni afro so ajema gbese manche ake they are the cause because kaja meji cheme
beni no amanye ke bese manche ni fe kusun o te gban ale to mo beni fe amanye ne oni amete alo amele ameye esa ne bi mo asbeke abifa obi ke na fofo sansa ne bi mo je ake ne ona mo poten je money e je responsibility ake e ba call me enyone ni ana me na amele ame ni ke ba shi bia no lolu e te balate ya so month keje August step ke ba bia ne po obi wa aka how many months o mo mi po ke ba bia how many months ni na nyeko na fe beme ne ekomi alo anyeko na ha ni amele ame ni je na me ehon ke me na ntu ni ya bia etu ese ene etu ni e shapo ese no ni menun ke ejalabi yo ye tele ndade ye no nu ewo je me ko me na ehon alo mo ko abrochi na ke plane bada na ke ya ba pe chimo ameye ekomi shame ka me epeko mini no yo mi kaji mo ko bese na echo ekwaku atoy na ekon na efili alo edi edun dibo mujiko kenwa metenye shi mena maka enye tete fe mo fe mo ni ke mi yebe check mo time ke minutes aboni ke wi no face screen recording low call baba ke no ba kwe ana le aka ode bi ni ama one rasta to gbonyo ni shie kakla gbe yi mi nto ni gadan gbe fe ne le ke gbese bi fe ana le ake ona no ni ya no ya gbogboro shie je no konoko ni kama Israel kama jino ne be play role kama ne be gbonyomo meni ake kama ni vuonyomo gbese manche fe noko efemo ko dole noko minkenye efemo ko dole noko mene na kan niye no efe kulolo we aka wa maka enyo we je even wa ba na je bu ba pon na mo ka je shikon ne no na ka ba ke kama Israel whatever goes around comes around efe kulolo ana sini mfoni enu wakwa ni no ya manye sini mfoni no be kenya ke kama ni agbeni mama prove kama no ni ke kama ni chi no ni ba e je na kwa ni bia ngodogba e jake lumo yele wo jian sande kumi ami bia sande mumo mi ke wolomi sande mi wo isane cheme le ame na jin famu na me ka jeyele na yesumi miss mon wa bo video no fan no ya manye ewie mo mi to wo bo fan kotoe ni wo ba no ni odi nke kama ni wo ne bu ta flache me anyomo ni eke inti mpa gbese bi aten alo akpobroshi bi ne aten kolokwa gboshi bi na aten nya wa kwa sini foni wo ba shila produce of no anu wo sini foni e ni ta ko te nglesi no ko to ni ahuma wokuwe mi iyo manye ni ahuma wokuwe pepepe ni ma wie sande mi ekele mo kwan wie sande si agbene wie modi ni ewu okeya ne wa agbene sande ma sande onu mi sisi because ko sebi ta flat e ko le po ba bi ko le o ba ya no ya bi boni to onu mi sisi mo ni tachi eye ko sande atobo pepepe ni mu atomi no ya manye pepepe sisi ni ta ko te nglesi no ko to ni ahuma wokuwe mi iyo manye ni ahuma wokuwe imanye da ewo mi tesu ono ni iyo ni noji afilie ni fie ni gbesi e na me basia mi na ba binsie aka me play aka me ne manye ni ye bie she solo gbese ne solo nglesi e solo ni ahuma wokuwe wo fe gameji wo ne wa kenye kele ya ne ya ye no ya manye awo oblofo me no ya manye abawo frafra no ya manye abawo no jo yin ewa no ba tu ni eta ne wa kele hanye chika won to le hia wo ba kenyi ko no mi yo iya ye ko moko sale iya fe ko moko no yo nane men son la bladi abi eni kenya ke kama Israel Germany kama je ko fe mo konoko e konye o ba ko e ko le bene domo we ba onu shishi ana no ni ke kama ye shino ni ba akwajon to gba na ke nu ke dan hweshi na pache ma fa ke inti ni ba no ni ke cheme ko me alo me ko me ne jegbeko ni e ha ni to njola ba gan apa fa na wo fe ke ase shon to mo ife anwa akewo ka wi apene ona wanye ewe mo na ewe nya bo abiyo mo kotoe eke abe mi ni abango na abatole asmini no ya manye legbomo omu eye manye ya ngleshi ahuma kojo no ni nya bo abi ato yi eke eye manye
ngleshi ahoma kojo nomle na abi eshikoni afemin atole no ya manye na ani weku mene weku ani be gbese bi ni tejen gbese onupa ni tejen na ma bi bekia letowe ana me na mele according to no ya manye na awie munye bu atoe na ana me na mele aka manye jimo ye hia ameshile na ba ata mo konkro na metole no ya manye sha mete na papa na me femini na metole manye mi mali atole no ya manye take bende ka ka egbesi man tole no ya manye tole manye fine okay ngane mo ko ja ngleshi na eye manye ejen aya wole aba tole no ya manye je gbese ni nye na ka no ko kwe bibo ke intini ba ona matan ni bi ni ba ba cheme mi kenyi no ngoja no kwale nye ji afo fen e for mi nye ji a insane ni nyesumo ke cheni nye yo ha mi nye ke no akpasa ashi ni nye buanu ni kenye yo otwe ake kenye kwa na ina ke da ba tueshi na aba kwa ni shiba jo ni mla ba kun ni bi ni ba tete shi ye best jurisdiction mi ye e ba fe no konkulu e ba fe manya chaka nya hihwe mo many are you anaka in Kenya whatever goes around comes around waya bia na eye ko be ko san ko chon ni afe ato me ye jobuwe but we ato jobuwe ma janche me ke sente me ke man kra lo jinke ni bi ni nche ni afragaja Christo bi afragaja leji manche na to Mikesh Global ni wole Mikesh as akwashunche kwa mono ko ni te no mi sumo ni nyabo no ne oni ke kama ntu ni nya okwa asini phone ni wo ba ka oba no mi gbele phone line say shinke kama mi to ni no to ke kama ntu ni mboko ke ababieshi na tole ejenleshi na yeye manyewu no ani wa afilie pu ehie ye manye ye mini awon makojo no omle jo nya wa akwa na kan sini phone ni gbese ete no ye palace emi lenche na wi mo nya wa akwa nwo bu atu wo ba Balma Jayu Moshin. Yeah. Of Jobu we Aquation way no Makwe. Yeah. Tefete no yonu mayeko no yonu mo ye bie. Bofo on them come this is part of indiscipline. Wo no kan ken ko wo no kan ko tasi. Yeah. Because o yenu mayeko dani okuso oba bie ni fe na kan. Abobo nupa yeko alomi male na abobo ni tako tete fete ni oba gbese nu ba yo nu mo ya Gemini baba o joku we jeme nka ko je bo gani ka bo yo 3 ago manchenyo le mapa bo fa wa you please need to work out. Shimbie, Jepo, Dan Machan Yumono. Listen at your baby. No, if you mo no, please, with all due respect, who you know feel, no problem fine. And I can care. Okay? A baby listen. Now I will know my yeko, and you by you know we are busy. Na kajisa ni jasi shaman ka bahabu o tashi bo boy wale bo la ke awole numo yeko papa oliaka awole numo yeko ni mini wo agbonu kele ba bi ene ba yekita ni fe na kan yi you boy you are don inchu no ba sanoba kem no inchu ene yi onumo ne ya yi jo no ni me na me swole na no ne oni Kenya ke kama ngonyomo producer ani phone line say akashin gbele phone line 0274324331 0274324331 ke kama tuni kama is real whatever goes around comes around but fear no ba fe oba na enyomo wo benye den chanye no watch afro so ajema ni ayibo nte eke le pene na kan le fe na kan ko because moko ni yelumo ya eko mo enye ne tole anye na na yelumo
ye conclude ne ba fe nyo to ake enyen na eyelumo ye ko kekele no asa atole no ko ye jobuwe ne okele no na nye mi bi ake mokoni ye manye ye hia le anye ate na atole no ya manye egbese ne obe eye manye ke no ya manye eye manye ye ngleshi ahoma kojo no omle ne eye no ya manye ye gbese agbegloshi koloko no omle nye fine gbese koloko e nye bi ate e ke ngleshi e beje komeni wala ke akuche pa wo e ngleshi be gbese mi ni gbese un be ngleshi mi shi me enyo fe yin ame ni wo te ba le ten ni moko no le anwon no awon afe kusun an le shi moko no ne ke le shi apo ni jeme je ke ko le adugbe agbo na ni eshian ni eba na a chele shian no mi yen agene te agbo ne akajen e ka ba bi edun enyi eye ejen ne ye bi e shi mi bi ake no ya manye no le ne jengleshi awon kojo no mi yen na tole hu ye gbese jurisdiction mi yen no e je to money lo cheme mi bi sande ni mi bi je to money keto money e be kama jino ni wo yo mo e sande wana wale je to fa je magic e karma is real no feel no wo ba fie kan wo yen wo ba akọ no e wo keja nya wo moko awo mo che hingbele nya hihwe mo pato ne ken ona ke no mene ona ni abole awon bona be ni bale mo ni ke pin na hie fe na kan no ko e mene le no moko ni ye manye ya mehia a to le no ya manye le hu ye bese no mli ni wo bo mo no ke moko ni ye conclude onyo le kitan kamo yo no mi ye ni la ma ni cha fenga no yo agbo enu tumo da aiku ko nu tumo ata no chi ele le wa gbeshi ye ni o na videos me fe no o ke tun ma bi ehin wa ye mo pi be na he ka ke camera ma go na no na mba video de ko bi o eni ala ga fa fe ko me ene a inti an ma he ka ye pipe ka ye po ha he ni ji po no no ma me yo ko ni ga fa fe ko me shi ka anya agbe na ka ni na pe no le se budian shi ni son wa ka yo pi ene anasubani ni ameni bi na me fe o ba da ngo sha ke social media the camera ji ebi ni ka mko na po abanya agbe shi na video se ko ba to bo ni wa ra sa o fe ni no wo ana ya no na me fe shi ni ngo be hibe ni amebuna ba je kutafake na me nya lishie mu ko po ba yi e je nse ba na to mo bona de jine na ka pepe ewa gadande ko ni moni a chayadapi na chayadapi wo chene no ba ya tuse ba ya fe mu jiani ka ka ba manjano ka amka ba bo te shi gadande enya ni onupa yin ile mo tale ebe yi be o kwa wa bi ko ni mo ko wa ba yo nyeno ni la amate ora don nyeno ras o weda kemi ye be na kanon chata in so share godfather ko be kemi ye be nyeme taka be ni la amate yu elele lucky po ne abaji be mankene no ni in large phone ono mi nshi ntamoto ni phone large kun ni bi ele nyele baba o ni mi nto ni ona ma forte fin ni nyena ejake nyeme komentara shi egbese na me aka mi nsumo gbese Manchester ni mbu mo ni mbe suban beni no na no kwale no yue na esani ameme ni me na me pete wo che amele le shi na me che to ase na me anene le aka numwe ni bi komen pa afan ene ni kene e alo dugba nche o fa ni no an wo kwe na kan je na ka yue ke shiwo alo yue ke shibo ame fe na kan truck pe njo e wo ame nsegbe ya ke ka ma yue aba pa mi hamu abakpa me no na ha me hamu nriwo afedi na yue shinsan e bi mo ji ake mi na kola ko e ba kan no hello fa no gbe kan do tu akejo nti hello ando na
Mimbo botu enche ofane ni. Come ni tete sadat. Mi wege jejenta. No ni ano ta no ko ni wo so bleble o. Gidi ble o ni. Yuma ko kwa na kakatra po. Yuma kakatra efu shana kana buyo. What part of finding in Wabami? If you are going to do your part of finding in Wabami, only no piano fable. I will Mukumanyo. It's Anna Mukumanyo. Ofane you are doing what Chambo to a producer of fine. What Chambo to a new delay Ebami, Mikabo Fakadi Otra, Cabo O to a coach, Ogbek, and Otra, a job, Okebon, Onga, contribution, Femini, Epianse, Keke, AG, Emu, Takaboni, Kenyan care, Noni Yano, yet Koloko Agbogloshiniami between Agbogloshimani, Ke, Agbogloshi Koloko Manye, Ke. Agbogloshi koloko no ya manye botwe agbogloshi producer ana infoni aba shikome ko ni kwalo ni pa kwa me ba na me na ani infoni aba be mi ni impi kokole hello fa no gba ka lo twa gede kokomeme no fa na no na ya ni le tomie e gasa ayema chemenyu de shobo ko ye shiam o fa na no na ya Echemo ya shiam. Ona, ode echemo ya shiam. So be na tini ete you again aka wole manye be sa na na wole aka o ka ye ni enyo. Ona ye ni enyo sa no oba na wole. No na wole baka tum o be ya ka tum ba. O fa ne yo o yi wala don won wo che le na wie mo jie ne chan. O tani sande ko je gba. O Father, you are don't feel ni moko 02743243331 02743243331 nke no ni ya no isana akwaje mojoba shamo no dey abaya agbogbo CMB railways tele ndade no nke no ni ya no eje jino eja ake keji manye na enye ewi ake ona producer ana amemfoni o fa ne ka me enyo mfoni afoshi eje ma mi amejimen no na nyeme nyone ameka amembe onu minchi abe ni be mo na bi o abe indirect nke indirect ona call le kumia mi nsaji ke mumu mi nsaji o ba na ke no ni ya no je follow eja ke adomo na ka shemo ko yin ashidan ake ye ni ye ko ne be ba ye ni ye ko nkro na pe ne sha tomoko ni lewe ke ye manye ye shi o na saba wole no ya manye gbese ni anu no pa pasa shin te fe te mo ko nje no ya manye ni mo ko nje manye na me fa me nkwe akucho kombe no kono na me ka me beshna mo ame jet mo me ko me na me le ame omoni lumoyeli ese be abai ame le ame omo lumoyeli ame won ame na kwa me le ame I introduce ko ame echoko ame na mbala ka o na kan choso yo na ono ya manye ni ji na ade agba nyekwa abon nye ba fe nye ba shile eche nyawo nyekwe ni koloko agbogloshie CMB to enjole ken no ya ka shwele ma fe mini anya abajin o mo nu na awie ne ka wie mo no jino de sanafi kedi amele ame mlami nku e shukwe ngene no ni tioshi na efe nti na efe ku e ba nikaji la ka buo manye ya konta lo alela ake manye kwe ka to no kwa ba nele eja ke je na to no ya manye na baba to manye sha to manye omo dani se mi aba fe mi ni aba to no ya manye nwewo onupa eni nye ke ka shi no che ya nyenye le kwe laje e ba le tan na di agba che na na ekokra aba wa ya o kata mebe no ba show nya shi ne ke so ke ya mambi ana no no ni yu ake wo nu pa ni wo yen gada nwe pi e je no kono ko am be good advices am be nga wo lo ipapa mi na ke kola ko ba kan no hello fa no gba kan no cho akejo o fa na good evening o fa na chom na eli ni yu ke jengilishi anu na ya nye no ni shishi ni nu ji no ya manye ni eke awo le manye ye meshi eko klo ni no wo ni ka je shi asa ajegbese aba ole
amanye jeme kele san gbe jema ke mi no sanile ele emanye na emanye lele jeme afe mistake to eje wa kwani akwana yu na setro fa na yu mo ni o fa na yo onye o yi wala don ni ma job ni fatai ona wonye yu egdamo yu mu ake na ye no koku atomanye atono ya manye amebe sho jebe ko ya mete no wana mo no na tue kwakwe atoy na ekon na feeling na bad influence no good advice I say na bad influence mene ka kwele oh mene kwe won febo manye nke ni bia pi na ete no ke voice ke ni bi fenshin lucky pen nye me yoji in 9 man ehunu san nke lucky pen na me yoji info ni laje mene no makine no ke adi chele mo ni kwana natural audios can be come nya ba na me ni all say na me bo ne ka blow me ni me na me di ne ka di bo ne ka mata ka nya hihye mu ba wo che afro to agema ni di gbese manche no me call from on just no po na jin fam mi odugba no le watch it Israel Majesty ni ayibo take call from one Nigerian lo Nigerian mi for am odogba no lo no kwamo because me pi ni kabonye adegba agudunko mi na gbe kole bakpan no hello fanu gbe kan lo twa kejo ngbe di na momo anye we pan no na ya manye na ndo na ya o fa no ya manye ni ele aka eyi manye ye he ko mu e ni na ba ta le ka to ko kulo e ba jala mi na etu woni ye wo aja ka shi no ye manye ye he ko mu na ta ba to bo manye ye ko e ka nta wo bo ye na to bo manye ye ni anta wo ye bia le na wo bo ye ingbe pon ba ya sani na wa enyimina enyemi ekpa echi mama last call ni nke ni fi wa bana gbe nyeme ndi won wie won ni yu no onye bo abi etue nke no ni ya no ye ko lo ko agbogbo shi jurisdiction mi ye watch Israel Majesty ni ayibo nte afro so ajema gbese manche o fa ine no ko na ni amashi no kwe no be na kan la ni ta wa ajie la ni jio mi pabo fa no ko afebo shi ke ona ni amashi no kwe no che emergency meeting cha amefe no ka ma na yue mu shia joni mla kwen nyemi ale nyemi shika me ka me ba koma me ne keson na kan no ni dagoma bi fla bi sisala bi buzanga bi aigbe me chante me ke ni bi ba kola woni bi ame ba kola woni bi ni tafla chamba nya telewo because I mean nake walewa left and right walewa na jinfamu walewa yami walewa bami agba ke shikon ni eni me tala na oni eni na pele ke fa maka ni kan no jin ya hihwemu ni na no ni yo gbele pato ake ye tashi na pele ticket jin ke ni bi ko me na jala ye ba hun ni ye tele ndade e no ye pele na me ni ye tala chi ni railways onupa na me tuma me ekun amen nyakwa na me fe awon won tele dade shikon jin fe awon won na mamo store jin pi ke baba oh nya fe ko me nya si ogbe me ne ko ni komo nya ka me yin ame shei boni afe na me go ina kan ni bi ye awon shikon ja ye shika teke aba tro shika boni ehwe ye sen jin ayi ko ti aka railways bi ni railways bi ni wo maja cheme ko wo wulo me wo choku na atalo ni talashi ni nkwano na afi chaka akpoto ni nye yue loko tro akenye su kenye bani ni me na me eno ma na ehwe mama na shi ka ji gbe woni ke wala